sambul vinaka na sarsara ka bakarorong tiko mai ena mataka ni kua. Au bakambula ka kinda baki kemuni tika eni bakambimbi na marama tina o ni benga rabitiko ena loma ni nomoni intui mata Vuvale. Ndraki tiko mbeka na ilako lako kua ni yalo leilai. Vinaka bakalebu na nomoni yalo dina tiko ena nomoni benga rabi ena loma ni nomoni Vuvale. Enongu na kalongata ena mataka ni kua me ukinda baki kemuni ena ndotale na itaki ni paroka ramo na dhangi bo a fresh wind of hope for women. Ena studio ena mataka ni kua rau tomani au talitiko na nongu itokani Mrs. Kaisuva au kinda baki kemuni ena mataka ni kua. Navalevo Mrs. Navarra o kinda baki ira talangana marama era barongo tiko mai ena mataka ni kua me nontabata na kalungata ni tuku kena ulutanga ena mataka ni kua. Naka bakata laki na Mrs. Rambuka kinda baki kemuni ena nona loloma na kalunga. Naka bakalevo Mrs. Navarra misambula vinaka talangana marama kedasara kemuni kedasara na barongo tiko mai ena mataka vinaka endai. Naka bakalevo kemrona nongi tokani na nomundrao bito mani tiko ena mataka ni kua ena kena wasei tiko e sona ndre ralaka dhuruma tiko na marama tina ka wali tali tiko we wasei tali tiko nga e sona kena iwali rani bukeira ena nonrabula ena beisinga sembarangani tau tiko ena mataka ni kua au sureti Mrs. Kaisuva ke rani dolaba na nondo tau we wasei ena ndona Masu. Da Masu manda ki Loma langi nei tiko tambu. Nei tiko ni tamai ke mami waka Loma langi. Vinaka waka lebu na ulutanga vinaka sa warau tu na kalu me ke to vitala no talikina ene singa ni kua. Na walebu na kalu na nomni kele ke mami waka vinaka na marama, tina, ena bebu wale ke mami ndui dhabu tu mai kina. Na walebu na kalu na rambula na tina ndua. Non rambula na kalu o ira na tina ngone. Wakatala kina na kalu nonra mbula na vanda so era yaba sa kalib na babi ni vinaka tabango ni rauni ke mami mai biwa seiti ko na mataka ni kua ana buku ni sona bei tubu so o ningan reba me ke mami buke kina wakatoto wata ninge wose be ke mami na kalu na singa ni kua chisu na wakambula. Amen. Nakvalebu Mrs. Kaisuva. Na ulutanga ena mataka ni kua saru indo na ulutanga bimbi. The power of prayer in the home. Na Kaukauwa ni Masu ena Loma ni Vuvale. Enda na vital no taka endona ka ena vesa utaka bakandua na nomumbula. Non reto umbula no muleni mata Vuvale. Wili kina irto na lubemo o ira na wekamu. Ka vakambimbi ena kena sana lore votu na visa ubinakongo ena nomumbula. We're talking about something that can transform our homes. And that's the power of prayer. Prayer is not just a ritual. It is a powerful way to invite God's presence into our families, strengthen our marriages, and grow our individual life in faith. Tukuna bango na mateni Thessalonica na wasi 5 ena tikine tini kaono me adhabu na tikine tini kawalo do reki tiko nga do masu tiko nga kakua ni mundo do ia na baka binaka ena buku ni kakeve nga ni sa Loma ni kalu ongo vei mundo ena buku i karisito chisu. Torongo da manda ndone itala nongo mbalete oruturano beotini o chone kena noneleni vale o sera. Ndona kasando bakabuna bakalevu na non rubimpa kabakabu bibosaki be rauna beotini ongo aya na non rosenga nindo beitala noa se bibosaki me matata na kaya ngandrebi me kilai and Loma ni non mata Vuvale. They struggle to communicate
and this causes constant disagreements. Na Loma ni non rau mata Vuvale, sandu kune kina bakawasama, na mbula ni bei ngalubi, sianga na bei wasaki, bula ni dhunru, kena bula ni Loma oda stress. Kila sartoli ba kila mantanga orau na ortona ngone ena Loma ni mata Vuvale. The atmosphere in their home is tense. Yena ndona singa, endona tala songo lotu maina nonreto local church ngai baka yalo nganga ta kirau ne betini. Kwetu kone berao. Tabelea drau Masu vata ena besinga. Kila enda do Masu yang dundua yo talita kan na baka salo ya. Drau Masu vata. Ni sengai tekibu Endre. At first, it felt awkward, pero na biotini. Yo sa laku tiko, sa tikibu metaluba mai, nandu yalo. Sa koto mai na yalo ni bei rong-rongodi. Kena yalo malu-malumu. Kasa tikibu, me kauti rau mai baka boleka, baka biotini. Their relationship was strengthened. Tosa tiko na nguna, sa siyang wala nga ni rau Masu vata tiko nga baka biotini. Rosa suri tirto talanga na ngwane, merto may Masu vata. Saya na bisau, ena non rau mata Vuvale na biotini yung go, kasa baka sina iti na Loma ni Vale, ena baka vengo, kina lo Loma ni kalo. The power of prayer. Dan roda mata na non rau biwasi, na nunggu itokani, ena mataka ni kwa. Mrs. Kaisuba, the role of prayer, dhaba esarui vakambimbi takitiko kina na Masu as a strong family foundation. Pinaka, Mrs. Navarra, you know, there is a quote that says prayerlessness is a sin. So, which means it is imperative sa rimbimbi ng bula ni Masu. Doon na ka upang bauta ka wasa talanga kina na ibola tambu na kalo ni nda Masu Mrs. Navarra bagarita ka na nonda nuitaka bagarabi taki ng bula mata Vuvale kibuana kalo. Sari kambimbi na Masu baleta na Masu tandola kinoloma lang. O Masu, nindo Masu, senga niko o baka sangarati ko na Loma ni kalo, ena no mbula, kena no mata Vuvale. Ena maviu tin kawalu, rosa nga vula kabango, for where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Yaman na nga, doon na was nalala ni kalo, weekenda. Ken balimbale, ni role rua, ro tiko bata, ro dabuta na yada ni kalo, ena Masu. Na kalo ena tiko bata keira, tiko bata kekenda. Gitali veo na wakasama, ena choni 5, tin kalima, Mrs. Navarra. Ena wuku ni wakasama, ke na taro ngitiko, rao wakadhaba me bukea na nonda, vewe kani, ve maliwai, ena Loma ni mata Vuvale, waka vewe tini, waka itumbu, waka velu veni, ena choni 5, tin kalima, na ka nga ongo, enda sandei kina wa. Nindona ka enda kerea, meba ka nalomana. Meni, sarongodi kenda okwaya. Kinban bale na Masu, kani nonda kerea, meba ka na Loma ni kalo. Kinban bale na kalo rongoda na nonda Masu. Ye keba ka enda kilani sarongodi kenda okwaya, ena ka enda kerea, enda na rawatan dina, na ka enda na kerea. O reida manangana pakasama Mrs. Navarra. Ena buka ni nondambula baka biotini, na bimbi ni Masu, na yanga ni Masu, ena nondambula baka biotini, o talitaka nondambula o chone, wate kei sera.
na non sa wakila na veisau e kota mai na masu e na non bula the transformation. Amen. O tali taka ia i rongoda. E na tini bola tambo na choni 5 tin ka watin ka 5 ia. E tungni wango na masu o koea e wukea na nonda na bosungo na confidence in God. O koea e wukea na nonda mbula ni vewa tini, bula baka vewa tini, na vei kainda lako dhuruma. Nindo e masu, e kilati kuna na kalau, se mani dhava na ndende ro lako dhuruma, e na kilau koe, ni kalau ena dhava, e na sotavi rau. Na kalau e na sulia na keni wali. Ya vewa tini. E tiko tali ngana, na vivuke na kalau vei kenda baka vei tamani, baka vei tinani, vei na lubenda. Na masu e vuke na lubenda, mera kila na kalau. Mera kila ni kalau e tamanra baka Loma langi. Kana so tavi ira talinga e na nonra kere kere. Ya na kai kota mai na bola ni masu. Ni rasa rabat kuna lubenda be kenda. Ni rasa wakila talinga na ngone na bimbi ni masu. Dona kare ribina Mrs. Navarra. Me andra me omane lelai na dona mataka lelai. Me redi tinana ke tamana ni ro tekin durtiko. Ya endona kai na roni baka bimbi taka. Nonra kela na lubenda na bimbi ni masu kena viva deita ki ni masu ena nonra bula waka matu Vuvale tiko talanga na nga ni masu do bimbi ni do era ba matalai do tiko nga nonta ngone ni masu nga waka tamata yandua kena kalau sanga tiko nonta ngone ni masu waka viwa tini sanga do tiko mbeka soar do waka matu Vuvale dan tabi kede waka matu Vuvale bimbi talanga kina na bos ni kalau weekenda. When a family approaches God together. Amen? O tali takaya. Sa waka tamata yandua, sanga itiko nang una menda main tambe wata, waka mate Vuvale. Kabango Ellen White, and anone bola, kakoya. When we pray, we are putting a hedge around us. Amen. Around the family. So I thought Mrs. Navarra, ruimbimbi na bola ni masu. Kebaka indua, e wakilati ko ng den rakin rakita ni bula ni mata Vuvale rongoda na iwali ni nonda lenga na masu. Amen. Panakawale Mrs. Kaisuba. Ni rosa masu tiko na turanga biutini sarasaraba tiko ira na ngone. Beto ira na lubenda ena andona ngone ira na baka mata Vuvale talanga. So it's really important na kia na baka bulithi kamatana taki na masu e bale panakawale. Endua na itabi lebu baka dola tibi kenda ni tumbu endondonu mentana baka tabuli dira na leoni nonda mata Vuvale na bula ni masu me kwa ninda taura tunga baka mamanda na itabi ongo teke busaranga ve kenda ni tumbu menda bula taka na bula ni masu Mrs. Ramboka na nguni sala zaba eso kenda taurani wase beira na baka rongo kasar tiko mai ena mataka ni kwa mera baka e dhora ena kena tarai dhake na bula ni masu ena Loma ni nonra mata Vuvale. Nakabagale ebu Mrs. Navarra iyo ngo e kambimbi me dabaka itobo teki kenda ena masu ena vesina kenda wira talinga na lubenda ke ira talena boni mata Vuvale. Kambimbi menda baka tiki takana kena ngauna wakanga da tusaranga da tiko na mataka ni kua kenda na marama baka bimbi saru lebu na kamenda baka ethor ena bi mataka singa lebu ya kavi rawani kandendre menda baka tiki takana ngauna menda baka ethor kina na masu batikeira na lubenda se batikeira na nonda turanga liuli mata Vuvale iyo ero ni kandende na baka tiki taki ni ngauna patasaru lebu na ka etu ena bulango iya ngo njo na ka menta na taka menta masula ka talenga wana no takalu kani keruanga oya uir talenga na nonda ngoni kangen to sarang ode tiko na matkani kua ero talenga nira wulida merenda umasu maina nonda reithi kenda tiko ngana ngasi ena nonda masu tiko iya nonda masu tiko kenda endundua wakatina seo kenda baka tini iyo oya saranga uno saranga erna wulida kinot erna kaya kombe kan dona kabinaka
ngombe ke ndona ka mo ka ito ta ki utalenga kin ndo tala tikina bimbio ya na bakango sa bakareta ko titiko uira talenga na nonda turang ena rombe ka ni so veira singin do non rito merendo o talita kana masu sena masu batake nan dua tali na binak tembe ngavera mera masu lo tunga sera masu nga bakayan dua ya kat ko bango weekend na iba karua ena kena waseo na tikine ono kina vitu kat ko bango ni bola tambu ya na wasongo kau saba karota be kimunie na singa ongo mitiko nga na Loma muni ya moni nguma tua ni bakabuli da beira na lube muni kanda wasa taka ni kemuni sa tiko na no muni vale ni kemuni sala ko boli talenga na sala ka ni kemuni sa koto sombu ni kemuni sa anduri zake talenga ke ni bale na Masu ka menda na vakai zortinga pray without ceasing kati ko weekend na ibolta na Masu talenga me bakangenda sa kilatiko o koe indola ke Loma langi ke ni bale na Kaukauwa e tiko e kia ngona kena katumba na ndre thabanga enda la kuluruma tiko e kena iwali taumata na Masu ia na Masu e na bakambauta gori na kae ngandre weekend na nonta kalu ena sanga ni marabutunga na ilako ndina vakatiko na Masu vakadori tiko na Loma ni be mata Vuvale ena satabi tiko ngana ndre petana nonda meda na tebore sanga ni na dengo so dhabato urani wasea beira na bakrorong tiko mina mataka ni kwa ni ralako duruma na be ndre so ndre mbeka bakailabo ndre ni tawi mate ndre mbeka ni bewe kani se tiko baka tiko in the community ni saru imbimbi na nonra bakambota tiko ngana kalo me kakuni abalata na nonra bula ni Masu iyo damtore ni bakasala takana matakini kwa inaka Mrs. Navarra na nondo to tikina ina matakani ko kuni tiko na Filipai na waseva ina tikene ono kina tikene vitu vatiko ngona kene rorongo do ka kua ni Loma odo taka dona ka ya matanga san dona iyo Bosnia lala rongo tali me rongo me tuni voa do ka kuni Loma odo taka dona ka ia ena ka kevenga mondo vakaraitaka tiko voa nakalo meni ena no mundo kere ena Masu keina vike keina waka vinaka na nona waka vengu na kalau sa osi vita na ka kevenga kilai rawa ena maroroya ka waka taundei taka na lomundo keina Loma mundo ena wukui karisto chisu au talitaka na tikene Mrs. Navarra ni bakani tukuni tiko ndona kana lebu ni ndendre lako duruma ndendre vabanga na kalo e wasa tiko weekend na tikine vidongo matai ni ndo e tukuni weekend ka koni Loma odo taka ndona ka dona ka e koto mai na wasa mandanga e vesa utaka saranga na nonda baka sama e ali saranga na baka sama se na bana nanu ni Loma odo oda gai e vesa utaka saranga me bukei kenda menda wakararavi ena bula ni ndo Masu ni katiko na tikene ono do kako ni Loma odo taka ndona ka ia ena ka kevenga mondo wakaraitaka tiko buana kalu ena no mundo kere ena Masu keina vike keina waka vinaka se ni kene mbale Mrs. Navarra ni nayali na lenga na lenga na tiko nga ia senga ni waka bimbi taka na londa ni nda biuta bua na nonda Loma lenga ken babale enda Loma day enda yaten day ni vosu tiko bekenda na klo ni kakwa kuni Loma odo taka ndona ka ia ena ka kedenga mo bakarongo taka buana kalo ena nonda bola ni ndo Masu ken balbali na kalo satu bakarau na kalo satu bakarau merongo na nonda Masu senga ni senga ni so mana kalo na nonda Masu he listens and he answers our prayers bakana no mikenda tal tunga na tikinango nindina ninda Masu menda ka kuni ngole vava menda
waka vinavinaka. Menda waka vinavinaka. Baleta na bula ni veokani ke na kalau. Nindoe masu, they must have that confidence that God answers prayers. Ini sa tiko weekenda na yate deo ya anda sa waka bauta ni kalau iso manononda masu beka kota lini tiko ndona waka titinga. Iyo. Ken balbale menda waka vinavinaka tiko. Ena nonda masu laka kena nonda kere tiko na nona veibu ke na kalau ena nonda bula. Dona ka e kota mai na e waseta tiko na tikinango e ala taka tiko na kalau na sautu. Ken balbale ninda lako du ruma nandrendre dava nga rongoda na itini-tini ni veka nda lako du ruma sa ala taka na kalau veka na sautu. Na bula vinaka. Na masu e senga walanga ni vesa utaka na itu waki e vesa utaki kianda salanga na nonda bula. So ngonda na do masu da masu laka nga na kai e nda lako du ruma tiko. Nda masu laka tiko nga na tamata ko embeka e veileti tiko vei kianda. Nda sinda numa tiko misi na barra. Ni masu ya okay, vesa utaki kianda tiko manda nga wakate ki kianda. Ya ndo na bula sautu levu. Nindo e saru ni visa utaki na nambula e sau maki ma nambula ndrendre e wana nanu tiko kina e loma mbimbi taka tiko. Katolunga ni waka sama na nambula ni masu e marro e na lomanda ke na nonda waka sama. E kai tiko na tiki na weekenda e na tiki na e mo wili katalimanda na tiki ni bola tambia na nona waka vengu na kalo. Ken dona kai na kota mai weekenda na veokani na bola ni masu Mrs. Navarra e na kota mai na waka vengu. So weekenda da na numa na waka vengu na mode wala nga me waka vengu nga waka yangu. Se menda na numa menda lako na dona punua yao dali waka vengu kina senga na waka vengu ko sule na kalo e se ni sule o pura. O talita ka Mrs. Navarra sa uasi vita na ka kedenga e kile rao na dava na nona waka vengu na kalo. Ken bale nindo e masu nandrendre dava nga lako do rubuti na wekangu na tavingu na tua kangu na tinangu en ne singa ni kua ena no murongoda tiko na itukutungo rongoda na waka vengu ena sulia na kalo ninda masu kanda waka vinavinaka wa e kila irawa ena maroroya ka waka taunde taka na e lomundo ke na lomamundo ena bukuiri ena bukui karisto chisu. O tali taka na waka sama Mrs. Navarra e beso taka na waka sama mai na loma lenga kina bula ninda masu. Ya na kai kota mai na bula ninda masu ninda waka revta ka bona kalo na lenga dava nga Mrs. Navarra. Nak valeu. Au bea korea wala ngani si barkante tautini me mendana numa tiko ni nanduinde mbeka na kao masu laka tiko ke na nona sauni masu na kalo beiko. Yorongoda wakambauta that God knows best. O kwena soma na ka e venga niti ke na nomu bula. Ana mataka ni kua kito vietinia na nito mataini wase ongo. Kito ngandreba mi kito ve wakananumi ve kemuni. Wakambimbi ke ve kemuni na maramatina. Saruimbimbi mumbula taka na mbula ni masu. Na masu e senga wala nga ni nguni sala mo kerekina na vei bakalonga tataki se vei maroroi vei iko kina nomo mata Vuvale na masu e na kauta mai e dua na vei wekani titombo vei iko vata keina kalo kana vakasina iti na nomo bula keina nomo Vuvale e na vakavengo keina marau kita usuritiko mo dhabu kalawa teki mo sarangani kwa mo marama tina dau masu tora nangona mo masu kina watakei na watimo tora nangona mo masu kina watakirto na luvemo masu ena beisinga dhambora na mbula ni nomo mata Vuvale vuana kalo kilana dava ona teki vu mo reida na vei sau vinaka, vei iko, ke na nomo mata Vuvale. Tukuna na kolosa, va tikine roa. Mondau masu tiko nga, ka vikeba vaka tiko, ka vaka vina vinaka. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Maitini tiko na mateni wase na matakani kua
Mrs. Rambuka. Au suretiko, kia wakaorani dhambore ndona Masu. Ka Masu la kira wakambimbi na marama tina sena vei mata Vuvale me vango ngado taki na mbula ni Masu ena Loma ni nonda de mata Vuvale. Na walevu sakre menda vosombo na Masu kilo malangi kina tiba wakaturanga ni kalau levu kocho ki mami dua watatale na dua watatiko ena tikinia uwe na kaungo turanga ni mami waka vina katakata umanda na ngauna vina kaungo isaba karautaka miki mami waka niki na wakayalo turanga ena ila kola kongo tiki mbimbi ni mami bula turanga saikoya na ni mami Masu na ni mami sema tikoyani wakayalo kiviki muni na ni mami kalule vindaga wale na muni wasa kersa ki mami saba kandita kikina yana tikina mbimbi ongo yana mataka nisinga ni kuwa bosula kitigo ba mbimbi turanga oira era sotaba tiko mbeka na ndrendre turanga ena ngauna intentai karsa singa tiko ni waka mata utakira turanga mera mai soro waka vikimuni na non rei thola kedenga ena Masu ni buke ira turanga merna waka itoba takira tiko ena Masu ena bisinga mikima mikakua talenga turanga ninda uyalo rere setanga ya ena ngona kema misotaba kinandrendre baleta unisa tiko tikivi kema mina ni mami kalu mikima mina soro waka vikimuni na ni mami thola da bangatura binaka bagaleu ana unisa rara mtakima na no munita mate na mataka ni singa ni kuwa yana tikina mbimbi ni mami bula wakaya longo kikimuni na ni mami kalu kema misa Masu tiko kakrea veba ko kuata kini alumni na elo tambo mene mami kere sara wakaya andua mekema mikakua kini ni ngude yana Masu tiko vikimuni na wale no ni sarngor na ni Masu ngo kemsa Masu tiko na yana ni turanga Jesu Kristo na ni mami soro kai bambula amen Nakavale Mrs. Rambuka. Sa may tinitali na matay ni wase-wase ni parokramong ko. Au baka binakavale bikim ro nung kitokani Mrs. Kaisuva kakina bay Mrs. Rambuka. Nakabakilebo na bay usay kina bay bolay bayra na marama ana mataka ni kuwa. Bay kemo ni na sar-sar ti kumay kaya makani ngandrebo mo ni Masulaki sendua na nomo ni baka tataro kiremo ni ngirita may na namba di teleboni 822 binakabakilebo na nomo ni sar-sar ti ko na mataka ni kuwa. Hi everyone, in today's episode I will be showing you how to make a simple Fijian salad. All you need is 1 heap of lumi, this is a type of seaweed that's available in our local market, 1 bundle ota or fiddle fern, 1 heap nama or sea grapes, 2 to 3 cups of coconut milk, shredded coconut, 3 tomatoes, thumb-sized ginger, 3 garlic pieces grated, 1 tablespoon lemon juice, and coriander. We'll first prepare the lumi. Rinse this in a basin of water to remove any coral or sand. Once that is cleaned, add 2 to 3 cups of coconut milk in a medium-sized pot. Add garlic, ginger, and salt, and bring to a boil. Stir and add in the lumi. Cook this for 5 minutes or until you get a thick and creamy custard-like consistency. Pour in a clean tray and set aside to cool while we prepare the rest of the ingredients. So here I have some ota. We'll blanch this to help the ota stay fresh, crisp, and retain its bright green color.
add the ota into hot boiling water and cook for 2 to 3 minutes. Drain and transfer the cooked ota into a bowl filled with icy cold water. Once that is cooled, remove from the ice bath and carefully half the fern into long strips and add it to our salad bowl. Now for the nama, we'll wash this over running water to remove any sand or coral. Allow the water to drip off before adding it to the salad along with the chopped tomatoes. With our lumi ready, as you can see, it's set and has a jelly-like texture. This can be enjoyed on its own, but today I'm adding it to the salad. With our salad ready, we'll sprinkle a handful of freshly grated coconut, garlic, lemon juice and coriander just before serving, and enjoy. Sometimes we laugh, sometimes we cry. The bond that stays